Мені вайтер визит достар бүгінгі видеода біздің Roblox ойнайтын боламыз. Дәл бастайық. Roblox'та достар осын не ашып келеді. Сақыннан бастайық. Так. Издыкаем лучшего. Шанахта вообще-то. Ах, теперь örümcek tavuk. Örümcek öğrendi. Так. Ой, бай. Korkuttum o dostlar. Mehmet yüreğim olmadı. Ağzını şöyle sayak. Dostlar endiyesini tronçer davsa. Менің даусым. Korkut kesin onu. Dostlar мен atılıp қалдым. Қасыма 2 адам қосылды. Live Қазақстан деп тоқташы. Қазақ бар ма деп жазып қойдым. Қазақ бар ма? Қазақ бар ма? Чат-чатты өсер салайық. Так. Вот так болды. Что мен Roblox'та ботпын ғой, короче. Чё там? Шашым қалай? Неменен ау бірдеңе құбыр тұр ғой, мына қалай көрем, құбырмен жүріп көрейік та. Құбырын ана қабырлайық та. О, қызыл есікті екен. Қызыл кілт табу керек. Жалпы кілттерді табу керек. Так. Тоқта. Я дейді. Мынаны берші деп жазып қойын. Берші. Так. Чатты жасайық. Мына жақта ірімшік бар екен ғой. Ойбай. 15 пен қалдық қой. Жасаш. Ne boş? Ağaçsında prikol айтылып. Ой, keç. İçine bölümde de prikol sanamam. Bu. Live Қазақстан дейді o. YouTube turasını çaktı. Ettik. Ne kadar düşür. Так. Ой, bir örümcek tap ne? Bali жерді айналып жүрмін оны. Так. Достар, бұл Roblox ойнаған қызық па? Сіздер қандай ойынның фанатысыздар? Мен әйтеуір Майнкрафттың фанатымын. Анау тышқан көрінбейді ғой. Тышқан жоқ қой. Ойбай, көрінбей ақ қойды тышқан. Әкетші. Мен оны іздеген жерім аяқта не тауы керек кілт. Маған қалай келеді?
Tak. Tышкан kakasın. Sen tavama gittin. Oy bay koruyor. Onu. Sesimi. Hiç. Oy bay. Olmaz. Şimdi yaktan var. Tabii yaktan bir diyeceğim. Ne bir adam kalıp da hala. Cheese basabilir. Tak. Vurmalı ikinci var. Oy bay kırıy. Kayıttan cheese var mı oldu? Tak. Bizge olsa oyunda otu gerek. Bak havalatını bilmiyorum. Ne var mı şey bizge örümcek tavuğu gerek. Ve örümcek kalktım. Bir örümcek. Oy bay kırıy. Yemin tuttum ben ne vurup kaldım. Tukta. Versiyon. Benim koşu oynarlarınız gece. Açın yazıp alınızlar ben. Короче, Gruza tandayım al kabıldayım. O gece birge oynayımız. Tek örümcek buna ne yapatın kalsın ver örümcek koy. Ka alma cheese de şat. Baş çok bröz olarak da. Oy bay. Zona. Kravat zona. Ay iki öyle orada. Buradan gidelim. Tek yolda kalktım tamam ben. Bugün kırk tavuğu gerek koy. Ne mi o? Kesisi bir kaka var mı? Çok. Örümcek taktım. O casıl taktım. Başka çıkan gerekti. Casıl yes kalktı. Tak. Bizga do'stlar casıl yes tavuğu gerek. Yine kaydın kogu sıktırı. Orada baytık. Kaçımına kabul ben çok küçük şey. Ben casıl yes taktım. Ne yaptı? Ne? Da. Yıkatır. 8 3. 4 8 Tegim çıkarık. O bir örümcek taptık. Ay örümceğimiz geldi. Qanday bo'lmay yurib ketdimi? Nima? Yo'q, qop-qorong'i bir bo'lmaga yoradim. Tak.
Ne var bak da? Ha? Ha, kızıl esik. Kızıl esik taptık karıcı. Kızıl kilitli taptık. Ha, oldu. Sosun bir örümcek taptık. Nani? Kok kilitli ne olur ya? Sıkılsa kıvak da. Yine bize ne tavımız gerek. Ana rol kalmış kötken bu. Sarı eskiminde kızıl esik. Tuttu. Biz ne tavımız gerek. Oy bey. Rol kalan. Kramat. Git kaç. Sizler bizge ne tavu gerek. Au diyeyim. Karıcı. Gittik şaverik. Kızıl esik ne? O sayakta bir kızıl esik görüyor musun? Hemen. Tek bizden abamız gerek ya. Evet, sinem kapağını kok eski gerek. Jaslı eski gerek. Kır. Mal. Kaçtık. Zona. Ilgarık bize tayak var. Tayak lan değil. Çotam. Tayak var. Rol. Tek bizge jaslı eski gerek. Sülüde unuttum. Ana zaten öyle. Hadi. Tayak düzü. Kırmızı gözünü evet de siz git kaşık al. Allah'tır verim sana. Tek. Ne? Zaten seyirden cazıtasın da ben. Öyle sarı eski kırmayayım var bana değil sarı oldu. Bana değil şet var gerek bizge. Jaslı eski var gerek. Jaslı eski kalktı. Küçük şu şey. Şirketin işkim çıkamaydı. Tek jaslı eski. Dostlar olsa bir ölgenden keyin videonu ayaqlayayım. Oy bay, kuru. Çıkan көз алдымда тұр ғой мен. Так. Вот жасыл. Міне. Bize қарай жүру керек. Так, бір ірімшік таптық. Атамыз құдай қаласа. Ya kızım ya ana ya. Bana жасыл есік тауып алу керек бізге.
Жасыл есік қақты. Үйде көргесіздер. Міне. Жасыл есік. Короче, ойбай. Міне, короче, мына қызыл кілт бар менде. Баны не қақта мен қызыл кілтті алдым. Әлі алдым оны, я. Parkur mana? Ini. Keren ini. Çok da sekirip keteceğiz ayağa. Hop parkuruz yemiş bunu var hiç. Gitti ki. Niye ben de bir kırdım onu. Oy bayağı kral. Sırf diğer tarafında geledir mi? Ona bak. Так, чиз дегенді бас. Ұстап өліп қалаздадым, еба. Мен кірмеймін, сары есіктегі. Ben de жасыл есік таппай жатырмын. Кіріп үлгердім, не тотам. Çotam. İşte kaç kadezim. Yeba dostlar. Kalay aldık ne? Tabii ki böyle yapıyoruz. Dostlar videonu аяқтаймын короче. Достар сіздермен бірге болған Fighter KZ бүгінгі видео қызықты болды деген ойдамыз. Сау болыңыздар.